Hai guys, so hari ni Shu nak share pengalaman Shu pergi buat pregnancy test dekat satu klinik ni. Sebab Shu dah buat UPT test dekat rumah and result dia positif. So kita nak kena pergi klinik untuk double confirm dengan doktor. Kat mana? Dekat klinik headquarters. So siapa nak tahu macam mana pengalaman Shu dekat klinik nanti? Let's go. Stay tuned guys. Bye. Klinik headquarters ni selesa tau, woman friendly dan staff memang lemah lembut layan. Rasa tenang sikit walaupun tengah nervous. Dan macam Shu, kerja 8 pagi sampai 5 petang pun senang sebab klinik ni buka sampai malam. So tak perlu rushing atau ambil cuti. Proses dia simple je. Register, ambil sampel urine dan tunggu result. Tak lama pun. Masa tunggu result tu memang overthinking macam-macam. Tapi doktor explain result tu memang emotional. Tapi tak apa, doktor explain pun sangat calm and comforting. Honestly, kalau nak buat pregnancy test dengan lebih accurate dan proper consultation, better buat di klinik. Especially kalau first time ni tau. Harga dia affordable sebenarnya sebab dapat consultation sekali. So, kalau korang rasa nak confirm pregnant properly, boleh consider buat dekat klinik headquarters ni tau sebab lebih tenang dan privacy terjaga.